Guys, nongeye kubaha ikaze ni Marinette Rio Estate. Iyi ni hot deal ishushe cyane. Turi mu karere ka Nyarugenge, ni mu murenge wa Mageragere, mu kagari ka Nyarufunzo. Tufite ikibanza cyiza gifite metero kare 300. Kiri mu miturire, na ahantu hegereye umuhanda. Dore uriya muhanda muri kureba hari imbere, ni umuhanda wa Mageragere, imbere gatoya ni mu Miduha. Ikibanza rero dore gituruka ahangaha. Ikibanza gituruka ahangaha kikamanuka kikagera kuri iriya miyenzi mureba, iriya miyenzi hariya, kikongera kigatambika hano, kigatambika kikagera hariya muri iriya nguni, kikagera kikaza hano. Iki kibanza rero gikeneye amafaranga make cyane. Kiri mu miturire, muri kureba zino ni kadastere. Ahangaha urabona barahatuye, naha barahatuye, urabona harimo abaturanyi. Hano ni ku muhanda, murabibona neza. Gikeneye miliyoni 9. Iki kibazo tugahita tugiguhereza hamwe na Marinette Rio Estate. Mbibutse ko guturuka ku muhanda wa kaburimbo uriya muhanda muri kureba wa Mageragere kugera ahangaha harimo metero 800. Urabyumva ute?